Hello friends, muri iyi video tugiye kureba ese ni gute wakora iyi maji yo gukanda kuri telefone yawe ikavamo amazi yuzuye ikirahure. Umuntu turi bureba ni video kugera irangiye arazi kuba afite ubushobozi bwo gukanda telefone ye ikavamo amazi yuzuye ikirahure. Ukunda kubibona ahantu henshi ukibaza uko bikorwa. Muri iyi video nibyo ngiye kukwereka. Nta kindi bigusaba uretse telefone yawe na application yitwa CapCut. Ariko mbere yuko ukora ibi byose hari ukuntu iyi video ifotorwa, nibyo ngiye kubanza kubereka. Mbere na mbere urabanza ugafotora iyi video witonze. Uyifotora gute rero? Reka mbanze nkwereke ukuntu iyi video uyifotora kugira ngo ize gukunda. Uraza ugafata telefone yawe ukayishyira ahantu itari bunyeganyege. Warangiza ugafata ikirahure na telefone ukabishyira ku meza, telefone ukayishyira hejuru y'ikirahure. Hanyuma ugafata video ya telefone y'ikirahure na telefone byonyine. Warangiza ugakanda kuri cya kirahure kuri ya telefone gutya ukagoma ufasheho. Warangiza ukongera ugafata iyi telefone ukayikuraho. Okay, wamara kuyikura ukazana icupa ry'amazi ugasuka amazi muri cya kirahure gutya witonze ku buryo atameneka ku ruhande. Warangiza umaze gufata iyi video tayari ubusoje. Iyi video uhita uyisavinga muri galeri yawe gutya, uhita uyisavinga muri galeri yawe. Okay, ndizera ko mwabibonye neza ukuntu iyo video uyifotora. Noneho wamara kuyisavinga, iyi ngiyi ngewe reka mite nsiba iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kuyisavinga uraza ugafungura application yawe ya CapCut gutya, ukayifungura ugakanda kuri new project, ukaza muri galeri yawe ugafata ya video umaze gufotora ariyo iyi ngiyi. Ni iyi ngiyi uyirebe, urakanda kuri telefone, urabona ko nta mazi ajyamo. Hanyuma ukureho telefone usukemo amazi. Ikintu rero hano uri buhita ukora, uraza umara gusukamo amazi gutya, urabona ko video iyo niyo already. Hanyuma uze ufate iyi video gutya uyikandeho gutya, uyizane uze ahantu uri buze kuba utangiye gusuka amazi. Hano witonze cyane, amazi ataraza, uzanye icupa hano urabona hano amazi ataraza. Hano gutya, hano neza ndakeka ko uriho ubibona ko amazi ataraza. Okay, nurangiza ukande split. Hano split like this, and then ushake ahanditse overlay gutya, overlay hano gutya, ukande gutya. None urabona ko iyi video ihise ijya munsi. Hari abantu benshi bakunze kumbwira ngo iyi video ngo barayikurura ngikanga kujya ibumoso. Ni ukubera ko mufata kuri aka kantu. Wowe uhita ufata iyi video gutya, iyi video ukayikandaho gutya, ukaguma uyifashe ukayizana. None iyi video urayizana uyegereze ahantu uri buze gusanga ahantu hambere wafatiye kuri telefone, ugitungaho urutoki kuri telefone. Na ahangaha uraza, ndetse tube tuyigijeho gutya, ugikanda kuri telefone gutya, ahantu ahangaha urabona hano nibwo nari nkikanda kuri telefone gutya gutya. Ndahita rero nzana iyi ngiyi, iyi ya kabiri nyiringanizeho neza, ndaguma nyifasheho. Abantu bakuru abikanga ntago muba mwahorudinze ngo video muyifate gutya. Hano biringaniye rero. Noneho reka duplayinge urebe ukuntu bimeze. Reka dukine urebe gutya. Urabona nkanzeho amazi atangiye kumeneka. Hano rero ikintu uri buze guhita ukora, uraza ukande hano handitse wekwe kuri iyi video ya kabiri gutya, uyishyire muri uru ruziga. Nurangiza scrolling hano munsi uza hano handitse mask hano gutya,
ukandeho, uhita uza ukande hano handitse horizontal gutya, harahita haza aka karongo aka k'umuhondo. Noneho urahita ugafata n'intoki ebyiri ugascrolling ujyana iburyo bwawe, ukazengurutsa ujyana iburyo bwawe gutya ukajyane iburyo bwawe gutya ugashyire muri dogere 180 hano, niyo warenzaho ntacyo ushyire muri dogere 180 gutya. Nurangiza gutya bimeze, urahita uza ukande hano aka kantu ka OK like this, then reka duplayinge turebe uburyo bimeze. Duplayinge turebe uko bimaze kumera. Noneho tayari urabona ko amazi yamaze kugera muri telefone, mu kirahure ukanze kuri telefone. Rya cupa ntabwo kiribona n'ibindi. Ikintu uri wite rero uza ugakora, urahita ugaruka kuri iyi video ya kabiri, iyi ngiyi iya mbere, sorry, gutya ukateho aka gace karenga. Urabona ko kari kwangiriza video, urabona amazi yamaze kujyamo tayari, kari gukina katagize gute, nta kintu kamaze. Turaza uhita ugakandaho gutya, ukande split hano kuri split gutya, ukande delete, ugakande aka gace ukande delete gutya. Hanyuma reka duplayinge turebe the final result. Urabona tayari ubu none ahangaha uriho urakanda kuri telefone, amazi akajya mu kirahure cyawe. Guys, rero ni gutya bikorwa. Jewe ndasoje, ndizera ko nimba wabonye uko bikorwa ubishoboye ubyandike muri comment, nimba hari ikibazo wagizemo ubyandike muri comment nabyo. Hanyuma nimba kandi iyi video igufashe, kandi like, kandi subscribe, sharing abandi. Bye bye, ndabakunda.